Biyag ti tao. Mapana ko ni di pagadalan, nanang. Muwen anak ko, agan-anad ka akan ayon, wine. God bless you, anak ko. Wen, nanang. Agan-anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intong madamdama? Wen, alanda. Idi rabi pa nag-review up. Sika ngay. Ay, sana ka naka-review idi rabi Ta nag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala, kita amata mga nakit din mo dyan nagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si Kamer? Ay, nalpas mo't langan ti quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay mo't landa. Kung naglakit din na mabagsakak manan iti quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naampay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Si Kaman ang tikangat 20 puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Dyan do. Anya ka di ba ng tigagaram kanara? Apay nga nasitgam. Kaya't ko lang ang makita tigayem mo, Landa. Kaya't ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kaya't ko kumatyag paisuro kan ka iji lesson tayo. No, mabalin Awan mabalin lat tamat dyan do. Ngam saan pa nga ita ha? Adapi nga minaramidak. No free time ko latan Agyaman na Kara. Wen, urayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak, kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat nanang, nangato tinaalak iti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Di kaaro ba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya manan timbagbagana kada kayo. Agasam, takuna na marigrigat tayo lang. Awan ka na ti manam na maarumang ay tibiyag tayo anak ko. Nagalas kat aramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbagana kada kayo. Paimantay nakman sungatan. Ay, bayamon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak ngamin. Tagibasitan dalaunay ti panagbiag tayo. Bumaknangak to lang Isipat ko iti day jaba kat tirinapet to akwartak. Agyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang dyan do. Awanan yaman na. Nalaka lang mo ti lesson tayo basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige, sikat ti makaam mo dyan do. Mangan ka lang, Ara. Di kag babayin. Wan gayam. Adaman damagak. Oh, anya ka di tayo dyan do. Ada ka din nobyom? Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagin na kursunada ka. Mabainak lang amin kan ka. Italaan na ikanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat kan ka, Ara. Katuwa na. Taam mo ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimad tapay lahang dayta Tama nga no saan nakman na nasardangan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalag ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimad tati panaggustok ken ka. Class, good morning kada tayo amin. Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo. Gapo taong madalin ti panaglepas yu ti kolehiyo. Ada yung offer da trabaho para ka ti fresh graduate. Kat no, interesado kayo iti dayta. Masapol, alalaingan nyo ti maudi nga exam nyo. Taiso, ti pangibasaranda. No qualified kayo, when no saan. Nawatan nyo ka di, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Congratulations, Ara, anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang ngayon iti panagadal mo. Agyaman akan ka, nanang. Ngamin, sikatin ang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta, anak ko. Naala kami iti gayem ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Nagsaya atin ngayon kasta, anak ko. Taadan pagtrabahwam. Nanang, saan da tayon to natagtagipasitan dagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon, anak ko, dagiti kaaruba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagpagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabaho, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga kun iti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itumpak kadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag at mailiwakin kan. Mabalinta ka dito sarat. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumap. Iso ajak mapat ganday takid daw mo. Mabalin ka di nga iti sa balilangan nga aldaw? Basta ka di. O sige nga ron. Basta gan anad ka kanayon dito, ha? Wen, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kan dakkel abalay tayo, nanang. Sigurado nga do ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakak dita sigud abalay tayo, anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron na makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay kadwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay katmayadan o kasta, friend. Akit kita Tama nga no pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamat landa. Ay wen, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakkel man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend? Ay no, maragsakan nagparaken ka. Asino nga tayo mauawag? Hello? Asino ka di daytoy? Hello, Landa. Ni Jando na ito. Oy, Jando! Nakaawag ka, mat. Kamusta? Nasayat, mat. Kumusta ko man iharakin ka? Di nakmat ngamin replyan na. Ha? Kastaya? Mga no busy mo titi trabaho na, Jando. Kinapudno na nabayagan nga gayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimad mila adwa. Anya? Haga nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak ngamin sigurado. Tama nga no agar-aram ka lang. Angam, ay, naklo nakagaya mong tigayom ko? Well, Landa, nabayagan na. Ilimlimad mila Tapos sana kayat niya Ara ang maamon ti sabali. Isa pasensya no, Jack imbagbaga. Okay lang, mat. Apay nga rin nasan nakangaw-awagan ni Arang ay? Jack ngarod mo. So may mawagakin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na karagiti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayan mo. Sige. Ibagak to ken kuana, dyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa. Kat damdamagan na ka. Sika inlimod mo kanyak anabayag gaya man nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat na maiwaras nga agayan ayat kami.
Apay, anyat imbaganan kan ka? Kunana nga awagam ka no, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day Jando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Amumat ang nakapoy ti ulo na sipon pa'y di agad-adal tayo pa'y laang. Ha? Ala ka, apay nga yakas, dati pa nagsasaumitan, Ara. Kat syempre, amumatan ha. Nangaton ti posisyon ko. Iso sana maibagay kanya ko ni Jando. Tan nababala a klase a tao, kumpara kanya. Nukas ta nga rod, awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamakin ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si Kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siya, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali nutoyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw. Ken nagkisa ak iti ugot ti kamuti, anak ko. Anya, magda kita lutlutwan yun. Nagadwa karne di taref. Saan akong ngagsidsid iti kakasta. Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tinak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko. Nagbalinin anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwa kamangan. Kan nangato ti saad da iti trabaho. Siyempre, kababain, tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan mga nung matuntupay ti saad ko. Kat kababain magkadgadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita, putdan ti panaggayam talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw. Nakaluto ako. Magantayaw. Ay, sige lang, nanang. Nanganak namin ni restaurant itayan. Kastaya? Ay, nabayagan asaan ka amakisang sango kada kami amangan anak ko. Apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Iso asaan ko amasango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun, iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang itinaima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga, anak ko. Mailiw ako ni ti sigud nga ugalim. Tay sigud nga ara, anapakumbaba ken nasimpay. Nagaduma nga ibagbagayon. O sige, tagpulusak, tagin na akon. Nabanuga kiti trabaho. Ara, ipapaayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni boss ken ka? Ay, kasta ka dilanda? O sige, mapana ka dagusan. Dahito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promotak sa manan. Uy, Ara! Apay! Anya ka di tinapasamak? Apay nagsangsangit ka! Kunak na nga to daman ang tisahan ko. Ngamasan. Ta sinesante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay! Anya di makagapo? Ta sinisante da ka, Ara? Jak nga rod amulanta. Apay ngay kanong inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara. Adda ka nun naduktalan da nga anomalyana, Jando. Ngam, saan lang nga aklonon ni Ara dayta. Angam, dayta mo ti kinapudno. Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saad na. Angam kasjay mo tan tinapasamak. Kaasimat ni Ara. Ewan na. O katsika. Kumusta ka maten, Jando? Nasayat matlata, Landa. Agbis-business kabayatan ti panagtrabahok. Tay supaya mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ure basit ti kita. Tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta, Jando.
Ingkamanganan, anak ko. Aldawan ang abdi ka pala na migat. Awan kanas ko mga nanang. Ay, di ka nga minunay ag pampanunod tapno saan ka ama stress, anak ko. Diyak makaid na. Kasanon ti panagbiag tayo. Naikatakmat ta ni ti trabaho. Sapay nagrigat tagsapol iti pagtrabahuan nita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, kat. Talaga akas taa, anak ko. Nairwama ko ni ti dakkala sweldo, nanang. May kawag. Anak ko, surwam ti makontento iti anyaman nga adakin ka. Basol mo mula ang anak ko. Nuapay akas ta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak, nanang. Ngam naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Ada pa'y gundaway mau amang ilintag iti nagpindutam. Akid daw ka iti pamakawan iti apaw. Ket dawatem titulong na. Tapno iturong na ka iti nasaya at adalan. Ket no makasapul kan tumanan iti napintas at trabaho. Di mon ulitin ti inaramid mo, uwain. Uwan, nanang. Ikarik. Suruan tayo ti Mangtalyaw, itinaggapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumten ti bindisyon iti biyag tayo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mangtarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson, anak ko. Katisumat kar aramidak nana. Ad-ado ti oras mo nga agsilpon. Sayang laang ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan met, anak ko? Ibagbagak laang tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din anang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan ang naimbag ti garden mo, anak ko. Kat ay ayawanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Asino mo timayat nga agsayang iti kwarta nga. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungat dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Amangan no da na isawang mo di na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong ungat latamot. Uray mayat ti pan nakisaritakan ko na. Kasi itay agsapa, ibagbagak laang dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan ko maamapis ti timula na, ngam nakaungat kanya. Nala, aganos kalata, Mare. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wan amare, uray kanayon nakabugkawan, agan ano saklata. Nasaya at aklatakan ko na, taanak ko kat nga rod. Pat-pat gaklat ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaro ba tayo kanyak, Nelson, ading ko? Apay,
Anya manan tindanon na kita kaarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumot ni nanang. Kasano? No agsaw kat kaslaawa na pulos amok. Anya launay ayati pagsaksakitan tinakemukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda ayamot ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipod pa'y idiw bingta manang nariknak sa anak anapatag kaninanan. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak nakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao itikas na ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ti ibagam ading ko? Wan, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasulkan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yo aya. Kumusta aklaang ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinaylakok ta napistekat nga ron dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti epekto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan, tikas tama paspasamakan ka, Nelson, anak ko. Agsyat ta, Tata Henry. Dagsamot parikot mo, Nelson Banaok. Talaga nga da, dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan tinaudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Asta talaga, tiya garden. Ada panawan nga agswerte tayo, ada amat saan. Tijak kayat, man nakibiyang launay ni nanang. Tijak pain amo na niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man iti garden ko. Awan man siguro ti ina, akasta ti kapanunutan na. Sabali ni nanang ko, Tata. Sabali ti ugali na. Di mo pa basulan ni nanang mo, Nelson Banaok? Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging ka ita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka agsaw iti kasta. Taamangan mat, no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang, sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden, anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso atulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat makamu kayo nga rod, ananang, basta di kay unay agbannog ijay, nanang. Nanak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko nanan. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imaya. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yung pakibyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden. Makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Nairwamak asyak lang tiyag-trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasim anak ko. Saan kumamot akasta? Di yung ipilit ti kayatyo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Maddo ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapuam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kaya't ko kumati tumulong iti trabaho na.
Ngam di namot kayat mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inungtan nakmanen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumot ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod mare. Uray anya ti aramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata. Ken giddanam iti kararag mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daduma apang ikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyan kaya ta makita na ito nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan tinapili oh. Ay na, di ka kadi agong unget anak ko. Nukasta ka na yun, talaga ang makaungetak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo kanak ko. Agin, di mo kayo palang dita. Amo yun daitan. Di kayo agin dadamagpay. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng. Papanam. Ay, mapanak man dita istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak, konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay. Di ka naglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. Ay, mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten agan anusak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron Hala bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo. Bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti adim. Di na masangot ti aglaba, tabisimot iti garden na. Naimbag kumamot, no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Wan takas latrapo mo't anak ko. Nasken a mailaba. Ay nananang, amuyo mo't dayjay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mat ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmulan na. Mano atawanon nga gargarden, ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mat amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namat ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol na matlaang Awan mo't tinagitimuran ko, manang Cheryl. Sa dino tinangit dulinan nyo. Ang mga no imbasura yung matan. Di mo ka di makita, tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Hindi nanang ka di manan tinangilaba ka na iti kaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin anaurnong timurang mo. Iso nga inggal-gal na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma? Ibagam ka ni nanang, ano maminsan, di napakibyangan na iti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko.
Kado isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kayat nga agbaligi mat da tao. Amok nga adda dagiti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason dayta tapno guraam. Mano atawanan akastakan. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tirigat apagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Adda dagiti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninanang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka ta nakaadalak, katsi ka agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang, ta desisyon mo matinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timurang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kwa na. Saan ka di apanangipatag ti may sangain ti kasta, ngar aramidan na kan ka? Adamot gayam lakom apantalon, Mare Ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, iday to'y Mare, sagmamanaw. Ay, 250 lang dayta. Ngam dakkel samot kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangak, Mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na, Mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso, Mare Espe. Wen, itad kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Ang mga numalugi kamutan, Mare. Saan, Mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, kat agyaman nak nga rod, Mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot, nanang? Pantalon, anak ko. Ginatang ko kan Mare Espe para kan ading mo da ito'y. Barang magustuhan na, nanang. Wun siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da ito'y. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry, nanang. Mapan na kanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na, anak ko. Makaungat, ananang, iso asinir mo nakman itayan Barang makaamiris matanda di ang tao. Mahilig ngagpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya ko mati pa kaupayan na ngay, katpud numat dagiti imbagakan kwa na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsalitaan ta. Anya ka di na ita? Kumusta kayo kadinanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakit-kita ken kuana, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adakin ka ngagdiskarte ta saan kamatan nga ubeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kasi makitak mo't kat aramidan ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na lati pamatag na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken kwa na. Tano masalaw ko dito dalan, kat madlaw nagsangit, ta kanayon na limtag lagi ti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no, makita tayo, mahit, nga aramidan dati, kabaalan da.
Awan perpekto a tao, Marok. Ito julatan ti impagatang ko, tagawid akong tata. Diyak kayo ta pagsaritaan tayo, iti may bapan, iti dahi tabanag. Kitam, Nelson, ang mga no sa anan ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamatay. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya ta pa'y. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, Barok. O anya, nawatam ka din, iti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado tinaadal ko karagiti imbagayo. Kit naamiris ko ti bidot ko. Agyaman Barok. Ta kinapudno na. Kasta akmat idi iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo nga agpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng itimparparik nag ide itinatayan nga amak. Takunada nga rurin. Noan niya tinmulam isumot lang ti apitam. Isu ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Ang mga no aramiden to matiyagbalin nga anak mo kin ka. Tikas itar aramidem iti inam. Nagbalbaliw akong Tata Henry. Agyamanak manan iti parang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad kukun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agustuam da ito eh. Ingatangan dak pa yan. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tiriknak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan ako mananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Ken nadalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti papasulag. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo na ako. Saan akmat agimurakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? Ato yung tikapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pailaeng. Kat kabaulak mo ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkagtimpla iti kape. Ada na pudot, ada no medita ko rin. Sige lang nga din ko, jak agkape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak la anak kapoy iti kalabas manang. Diya kami maklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilipas ko, iso akas diya. Angam naamiris konti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na itama nang. Basol ko. Ket ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka anak ko. Ay, no saan ako maapobre nga inayo. Nakaadal ka kuma. Ado matlaang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak kuma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kisa mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsambaan matan ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang.
Kumusta ti presyo tinatang ita, Nelson, anak? Mayat na nang. Nakachambamot la da tao ni tinangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta anak ko. Italaga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta, nanang. Usaram anasaya at dayta a kwarta ading ko. Saan akum kumpurme ti pangigas-gastusam dita. Inton kwan, ninanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay-pay lang ay palagip mo dayta, Cheryl anak ko. Un-una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo kon nun niya ti aramida kita. Pagyamanak launay ti Diyos, na nakachambak mo't iti mayat a presyo. At damanin pangrugyak na nang, manang. No adda pagkurangan dagiti dadakkel tayo awawatan tayo latakuman. Di tayo pabasulan idan o di tayo naragpat dagiti ambisyon tayo. Tadamat la kada tayo nga anak ti susi tapno maragpat tayo dagiti arapat tayo itibiyat. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos dagnina ititunggal maysa. Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akanan, Gary? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa ya paggastusam. Okay lang ang kanya. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw kadatan. Pasensya kang sikapan yung gastos iti date ta. Okay lang ang kanya. Saan matakanayon? Pagyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. Sige. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo tagor-gartan. Mabisbisin akon. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo na sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di na kan samot intulod tinubium ita. Saan nanang? Nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat norabein. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae? Adayamat na lang. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen nanang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny. Jack amo iti daichay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa'y anniversary yu. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Ikat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknak matkankwanan no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kaya't mo sawan?
Sabong para ka ni Karen. Awanan paing at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak amuti na ramin na. Sabong para ka ni Kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di? Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda pa panan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ah? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad ni, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Wala, tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan naagungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mula abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon ni. Apaya kasta ti langam. Kasla napuyatan kay di balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day ka, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaan ti kasapulat. Day off kumat ita. Ay, sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero matlang day di agari. Kanayon matlang agbar. Ah, Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day di lalaki. Naamuak amin iti inana ti aramidan na nanang. Saan laanam na minsan alino ko na. Namin adun adaras, nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta, Saan, nanang? Ta saan ang maala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas taak mat, nanang. Papanam katrabiin, Gary, anak ko. At napapanan may karagtigagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas na agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidam. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawan amapunuan, anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, ada ka no nakakita kan kuha na itirabi. Amu kon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuham? Adda nang idanon kanya. Di mon saludsudan no asino.
Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat mantikas ta Karen. Narigat no saan niya pagsaritaan dayta. Amok, kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, itikas tangar aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbale sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija hindi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amo mga friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyum. Urayan ah. Itikas na nga raramidam, awanan natin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat tinalalaki ro. Ay na friend, saan tayo apaaba? Ti amo siguro ni Gary. Diyak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginumita? Kadwaan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ro ti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Iso gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay amokin kamis. Hindi pala makitkita ka dito bar. Imay kami itigayam ko dito tapno again joy. Mabalin ka rin maalat ti FB account mo tapno makontak ka. Ah? Okay. Mabiit lang kay pakitakan ka. Ano nga minantinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat araramidam dito bar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno again joy. Sika ngay, Gary. Nakita ka nga dahil masidag alalaki ken kay taya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasama. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary. No sikat ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanan? Suko nagpahingamin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day dyan nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramidan nyo? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili na jay.
Gaya mo? Well, kay eskwela ang kay high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya. Awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, kat adamot sa bali ang mga itulod ka. Dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Kadan samit pa naggusto day di alalaki ka. Siguro, adda ka di parikot. Amo na ka din at danobyo? Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon na. Amo na. Anya, kastanti kinaklose yu iti tunggal may say ti day di alalaki. Kat no nabiit kayo pa yung nagamam mo. Anya ko ma, awan dakas na, Gary. Apay ngay anagbanag mo tin akasta ti relasyon nyo ni Gary, friend. Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Iso laong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayaten ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akong asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama, friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka dito agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na Apay ngay akasta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami nanang. Amom, Gary, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yan ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo ni Gary? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan day di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan matlaang ang timariknak apanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo ni Miguel, kasta ka di? Saan na kasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti mariknak apanagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawan, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko? Ni Karen nanang. No kasta, urnusin yon ti relasyon nyo. Saan?
Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan ka na kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana nang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda ti nagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel ti nagkurangan wano nagbasulam kini Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, katsaanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalak ko kan ka. Wala, anya nga ron. Talaga kasta. Oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto na pasamak kadata. Aklunak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka na yon. Sa pala ko tapod no, anapakawanak. Uray ka. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko taidjamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta, talaga patuluyan mo ta agabroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan anad kayo dito balayan. Si kakit di tirumbeng aganad, anak ko. Tarabayan na kakumati Diyos, iti papanam apagilyan. Lukas to yung aldang. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak dang agsasapan. Ay, kastoy gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga ka dito Sika, apay nga ka dito Nabayagak dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilian, tinapanam. Amok nagabrod kay di. Ngamjak amo dito'y apagilian, ti ayan mo. At atin mintas ka. Thank you. Uray si ka. Ad damat atin maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O, sige nga ron. Aganat ka, ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa Ano yan? Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akas la nagsubli ti sigod arik na kinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito
taadan agtagi ko kan kuana. Kat maragsakan para kan kuana. Taadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Nasakit man nga aklunan, ngamno talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagay-ayaman ni ayat, tanarigat ti mabalsan. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Anya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. So batik ti dadumay ti dalan Ay na, agpang panunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na aklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makitkita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napulot ti ulo yung kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapanwalaan mo no saan? Sige, mapana ko na nang. Abner apok, sa dinong ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalak mat nga urewan kadwak. Tinungtan nakakadimanan ti inam. Ngun lolo. Ngam basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit labanag. Ungtan nakan adagaos. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak ka. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti ama ni Abner. Padagkilimlat na kumaanasaya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner kan ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan kan bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga aramidem na ungtam latabay. Kasta ka na ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamuk ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bestidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadam ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaan? When taterno nga rin ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal lagi ti gagayam ko. Anya? Nagasot unay ti anak mo, Belinda. Ni, apay kasta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kanya Abner nga anak na. Ung-ungtan kan bugbugkawan na.
Masyanak unay makakit-kita ka ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamot ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramidan na. Ay, kanya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay kasari tayo pa'y ngumunaan, tatang. Ang mga no ibaganang agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kunti mang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurme at trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, Lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, Lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata? Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titapwa na jay school me. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Lolo. Kasta ti kanayon nga iba ka ni nanang kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner? Mapanak makipurdiya nanang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Mag-enroll ako ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta ka na kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, Lolo. Imayak na sibugak kumalang iti mulak anatang. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, Lolo. Kahit apa yung araw kakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangit kabayatan ti panagsibog na hindi na minsan. Ay natatang, agdram-drama laang day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josefa. Di ka kumamad nagbalin na naulpit iti anak mo Apay ay tatang, anya man ang timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kani Rhea nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sa jak nangangaga binugkawan na ti anak na. Ikumpara anak man nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmangagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakas, tamlat tamay. Apay, ikakadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kuana. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adakan ka, no kayat mo ti mapanitayan ni ti Belinda. Di mapan ka, ngam di kan agsubsubli di ti balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang kada tayo. Tapno saan tayo itong nagrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka man, Abner.
No kayat mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kayat ko ti ag-eskwela nanang. Ay, makam mo kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner ka anakan? Nasayat mat Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kayat ko mat ti makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, aginana ka pa'y nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kamin to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga minaalat ti tangdan ko ket. Nitatang mumut, awan mo't na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga agap-apura? Agyaman ak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo, tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang. Adto para ken ka Abner. Anya day Auntie? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, Auntie. Tinapatag, adamay suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang? Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, Auntie. Kat agyaman ako na Sige. Mudtoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpat ni nanang mukin ka. Agtalo bulan kun dito ayan nyo, ang jakpay nanggag ninungtan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mo kan ka? Kanahin nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amam kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawas ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpat at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentro. Ay, awan oras ko tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Ni mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Nila, adakin ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josepa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan nagiti apukok nga Nadada pala iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti poder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na ta nagaget. Sana masapol nga ibabaon.
Awan ka day, ti inadak-nakamat na kin ka, no kailiw na, ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na, ti maipapan iti daytaba, nagtatang. Kailiw na kanon, ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito, oy. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang, makatawanan ni Abner dito'y balay, ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang Mao, anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumataawan to, ti pagbabawyan na, iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Na itutulistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan, ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Waran, ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yo kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Agdamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam dayta. Sapay la kuma, Tapno makasubali takmat ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat na nanang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan maysa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti maysa nga ina, babaan ka ni Ante Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam, di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangyag ti may papanken kuana, Ante Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tati bagbagam kaanakan. Ito niyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti? Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan amabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanyak. Karang iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, Ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ni interesado amapan. Anya kakaday. Manon atawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkarkin ko ana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensya kan. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Ante Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inamon. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ama-enjoy ti graduation ko.
Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Nay, apayasyak nga Belinda. Wen tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yo. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner ka anakan. Nakagraduar ka mo't. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, auntie. Padasak niyaag-apply. No mapag-asatan ak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangat no bilang lahay. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wen, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Wan gaya. Enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na. Iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner Apok. Kaya't kayo asorpresain, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, naibusa mo ti kwarta mon, Apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay, ket, agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko matin display yo iti asi nagtiri daw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na, tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod amo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kan nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikat agpadoktor ka Wunto, no adan to kwarta, tatang. Ni, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine. Nangitulo dito groceries. Imbagak mo ita mapanda ka sa rongkaran ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan-anon nga inana. Awan sa amot tanti patig ko iti anak ko, tatang. Daita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Edi ni Abner tagkasapulan iti pamartig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamartig ti maysa nga anak. Tatang, Noim parignam kumaken kwa na ti panangipatig ti maysa nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo tayan tirik nana.
tayo so nakariknaan na iti pamatag. So di mo mababalaw dyan anak mo. No napatpatag ken kuana ni auntie na ngamsika nga inana. Mayat to yung display aladawan nyo iti salas yu ading. Amom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo ako, alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo't ije balayong. Saanan ading ko? Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kit mo asawan, manang? Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tiriknana kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tiriknana ken kaita. Ijak ambo ti aramidek ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagi tinagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta at talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Isumot laeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak kan nagkurangak kan ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inakan ka. Amo ka naladawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang akan ka anak ko. Ala, gusto na. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin na giti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo idi. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumba niya agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat. No nakipin na tangkenak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang.
Ay ayik lang ti bagik. Gaputan adlaw ko awan patag ko kada kayo idi. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamod dyanan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo. Nga ipatpatikdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Kadagiti naganak, di mo namnamaan, ti ipaay ti anak mo alailokan ka, no di ka mat nagbalin nasayaat, when no nalailokan kwa na bayat ti panagtakkel na. Iso di mo mapabasol ti anak mo no adayo tirik nanakan ka, tawam mat pamatag nga impariknam kan kwa na. Kadagiti mat anak, uray kasano ti nagkurangan dagiti naganak, ipatag tayo lagtaida, takasta ti bilin ti Diyos ana marswa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao. Ti cellphone mo akana yung tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano anda parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika, ti parikot. Laklakayan. Ha? Pang-asim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasaon ni nanang. Kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayon ni Fidel ngam siya. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, at tagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasodos mare. Amangan no pagbabawiyam to day ta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka na ron. Di ka agbanbannog Agi na nakamot. Awan mabalin ko. Saan na ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko. Tari, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Patayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngamdum to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim sama Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta Asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang.
Dinan kabaalan nga ited dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasi manak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasit mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na. Ang jak mo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay, dati jak mo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akastamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog, manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amunday ta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog? Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam? Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Nagsalsalod sudak lang, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni nanang? Diyan mo anak ko. Lak, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tanit ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Ala, napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana ken kuara ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo itanak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anyangay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, Minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas mo't lang tiluton. Lima atawan gaya banti na palabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo, anak ko.
Wan nga rod tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo, ha? Wan tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo, anak. Pagyamanak, sikat itimak der nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, ay, tsak amo no anyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Patpatig kayo unay met, anak ko. Tang, agsubli kami manin ije sentro inton Lunes. Mangrugi manin ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasamag iti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. At kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayo mo't dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyak ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Ay, awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdandan nata. Ngam naging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo. Tiyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan? Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Padalakad ko ita. Anya? Sigalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Jakarod amo, no kasalo ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang deti naging inistorya kami iti tersena. Sa payawan kontak tayo ka ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo, ti di na palabas sa lawas, tatang. Ores siyak. Jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtagsan unay tirik na.
Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti Jack Amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinawatan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa dino man ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud dayjay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaran tayo. Ay, Wan Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid agitilwa. Manungal daw laang asaan ko nakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Nyamtsak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkontakan tayo kankuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di yo kumaguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, ti kagsaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayo, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, tatang. Isa na lang tawanan ni Lola. Talo atawan ang tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga rin, tatang. Adakon! Ha? Ay na, bagbagay mo launit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magti sumaro no nga agradwa, rading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laang iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan dayjay. Owen nga rudanti. Talo atawan ng tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laang. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laang no doktor timangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laang no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko akit, anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga.
Masurukan na sa nga pulo atawan nga agdantan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. At ang sabali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntakan. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no day Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud abalayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit lang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastanti. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknat na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Agdan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublen nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri. Lea. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidan. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yu. Kalpasan ti ado atawan. Itala nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan agkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubli tinapalabas, Nana? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makigiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sikangay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan
Di kay madanagan, nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat nagsubli-ak dito'y. Nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Ada matan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak da ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti maminaribo adaras, tapno di tayo tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laang Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto laangin kumakin ko ana. Ay, kabasol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo ta mo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipud pa'y awan ti denggam asaw. Pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngam anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panawon da jay manang. Nadakalan da piya kan Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapim musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maadan iti kas niya sakit manang. Dayta ti biyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanon ti panagadal mi ita tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak tiyag trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib care. Uray anya pa'y apanubog ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka anak ko. Nabannuga ka nagtrabaho iti kalman isa naaldawanak. Okay lang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagururayan ni Vincent di jay kusina. Inapoy sa lang mati ka ng tayo, anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta, kwarta tatang.
Mapanaklabit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wano base. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wana na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na na? Nakababain mat. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay dayta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day di Grace. Ay, wang gayam. Apay adiyo padason ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsat yaw. Baknang day jay, saan ka day? Kabalak pa imat, nana.